Ni mubea Benjamin Mwaka nundu wa ngewa isu tuyendeani kana Mweene kivila wa nzama ya maundu ma uiiti mbungeni ya kaunti ya Masaku na ingi MCA wa Matungulu ya umiloni wa Cosmas Ngula Masesi niwaweta kana uthukumi wa kaunti ino ya Masaku wonzetwe nikwithiwa gavana Alfred Mutua atena uikiiku na muno iulu wa maundu ma uiiti wala wakulia enenthi kwitha ngunu nthini wa kusakua gavana usakua nini wa mwakani u aiweta kana vebata enenthi kukwata mbau gavana ula ukunewa tiketi ni chama cha Wiper ni kana kwitana mwenenthi Ngula ingi ni wakulia magavana kana ateti kuma ukamba na alama ende na Uvua ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka Maeke na aiweta kana maende ya kwikaki maya mukamba ndisa utetheka. Boni Mutisia ni mwandiki witu wa maubo. Inene achathini cha mathiko ni wa mumoneva Matungulu ya umiloni wa MCA Cosmas Ngula Masesi niwathingilila kana silikali ya kaunti ya Masaku nivalukite muno nthini wa maundu makonetie Mweene nthi muno nthini wa uthukumi wa maundu ma uiiti kati wa maundu angi vala wendeana ukulia ene nthi kwithwa metho nthini wa usakuani munene na kwikithia kana ni makwata mbau mutongoi ula utonyolilikana mathina ma Mweene nthi na kuadiula utongoi wa kaunti ino ya Masaku. Tunajua kabisa hospitali zetu hatuna dawa. Sababu ni gani? Tulichagua gavana 2017 hajakuwa akitupatia dawa vile inahitajika. Anondo wene simba itu. Tuina matu. Tuendete mwaiwa nana. Ndienda mweke teno musakwe gavana utona ila imonenga nda hospitali. Na kwa hospitali ukethe abena sindo sia ukuthima. Machakos County mzima hatuna mashine ya CT scan. Na hiyo ni kitu ya milioni 100 tu. Hatuna mashine ya MRI ile inapima vile vile roho yako inapumua. Ndongo ino niongelela kana uthukumi mwingi uvalukite ni kwithwa kwina unyivu ilovia sia kaunti ya Masaku na ilovia ile ivathewa memba mambunge ya kaunti ya Masaku imuiviki ya kuyanise mawendi ma Mweene nthi indive vatawa kwa lula utongo ina kuthinikia mathina manene wivo thina wa uiiti na wakiwuku ya nthi ma kaunti ya Masaku. Shida ya MCA atunanga award fund na tuithwa na mbetha sia umuthukuma tuisa uthukuma kila twane wana gavana o kila wegwa enda nundu vaimu ya ukwasya kila ward ine wakina na ini si gavana lo poka ndesa ithe muthuku ta mutwa no ngithe theke vathukanio vanini ona etha timu sio muno tiwa na ini si ti umuthuku mananzi ela ilite na muikwata kiucha unywa nundu ikiuti thayo uti uboya muno na tuililika na serikali ya Masaku sana maundu ma hospitali nundu nika masabu wa umwa bane waika ngundo ndio woka kuna hospitali German kanoenda Machakos twenda Masaku iva ukakunwa visa wa CT scan wa 2015 muno lote na mwana yewe anenda ataketheka kana wata nomba kana wata ng'ombe kana mwana wewe ndana avika Masaku akakunwa x-rays kwa une mukulia ndayani sionde nyene chamani cha Wiper na mundu lotu isone wa chama cha Wiper ta candidate wa governor niongo mukulia twatiania nake mando tongo yuwa Masaku nyakela yokete yuna makula tongo ya langi mevo Mangavana maukamba kweka Uvua mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nthini wa maundu ma kiuteti na kutongia niamba ya mukamba vamwana kuvetanguzanizo sia kiuteti kwe Mweene nthi ovamwana kuingianisia ene nthi na tongoi. Naomba kabisa ufikirie sana juu hii kiti ya gavana mundu la musa kwa miaka ingi 5 tuwa kutengemendo tuikala na mwende kwithia hospitali kutendawa nituisa ikala ndita ambai atumana twendete ndi simu ikuja tuiva ambai ya mukamba nundu ni muonie party leader itu Kalonzo alikanthi ni wazimio na kwina kaumu ingi na ndikule governors maitu Maeke utinda majumanga Kalonzo nundu tambai ya mukamba mbai ile ingi siende na unena wasio mwezi kula ni chako laki sio kwata ndeni serikali la yokita ya 2022 ama utongo ila tu na governors maitu maende na Uvua mukamba thina itu imwe
nongela kana ilembete ukamba ititwe tina nthini wa maundu maki maendeleo nikwithiwa mbai ya mukamba itethia wa silikalini na ethewa kamba yuni mekwendea na kuonanya ngusanisyo nthini wa utongoi nivatonye kamba ya mukamba ikaema utetheka indi ethewa makamukwata mba umutongoi wa chama chawe pa Stephen Kalonzo Musyoka kwithiwa silikalini mbai ya mukamba ikaunyika ndio kulia kila mundu na indi mukamba isi chake makithikara ekaiti kwatana na serikali la yokite na tuiboya muno twithe sirikalini kuma 2022 ina 2027 ukathikuya central with na tulelo tutu amathemba tu ina chao twina lami na twendete misieni ni kulia na tuboya muno with na serikali to naulika na ndo mokambani na ukaisio na lelo witu akuma tala kuiki ilovi baunge wili ukenya so tuko na shida na ndio maana nasema tungangane na tufikirie sana na tuithe sirikalini ila yokite vilingi wa mavokuma mumoni va Matungulu kaundini ya Masaku nyenita wamboni Mutisia.